Ibihe byiza nizere ko umeze neza we wahisemo kubana natwe Wolf Sport kabisa Rwanda, twizere ko umeze neza aho uherereye. Gwaye ikaze mu makuru y'imikino agiye atandukanye arimo aravurwa hano mu Rwanda kabisa. Hano mu Rwanda nta kindi turi kuvuga, tugiye kugaruka ku mikino izaba muri iyi weekend, aho hari umukino wa gishuti uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport, ndetse hakaba hari n'undi mukino ukomeye cyane uzahuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Police Sport kabisa. Nizere ko iyi mikino mwese muzaba muhabaye kandi muzaba muri kubibuga. Muri iki kiganiro cyacu uyu munsi tugiye tureba ukuntu amakipe yagiye yubaka ndetse n'ukuntu bagiye bagura abakinyi mu buryo bugiye butandukanye. Reka duhere ku ikipe ya APR. Ubu ngubu ikaba yageze hano mu Rwanda, yahageze ku munsi wo kuwa mbere, aho yari ivuye mu gihugu cya Tanzania, aho yari ivuye gukina umukino na Simba, aho byarangiye bayitsinze ibitego 2-0 kabisa. Ni umukino ikipe ya APR yari yarushijwe cyane kabisa, bigaragarira buri umwe wese, ku buryo precision yari 21-79 bya APR kabisa. APR yari yarushijwe ku buryo bukomeye. Abafana rero bagiye babyakira mu buryo bugiye butandukanye. Bamwe baravugaga amati ni amayeri y'umutoza, abandi bakavuga ati ni ubuswa bw'umutoza uri kwanga gukinisha abanyamahanga ikipe yaguze, kuko kuri ubu ngubu iyi kipe ya APR imaje kugura abanyamahanga bagera kuri 7. Bamwe mu banyamahanga ikipe yaguze harimo Dauda Yusuf umunyagana, Richmond Lamptey umunyagana, Arius Wane umunyasenegal, Mamadou Sy umunyamauritania, Mamadou Lamine Ba umunyamali, Odibo Godwin umunya-Nigeria ndetse na Nwobodo Chidebere nawe akaba ari umunya-Nigeria. Rero bamwe mu bafana b'ikipe ya APR bagenda babikomoza bavuga ati ese ni kuki umutoza agenda ntakinishe bano bakinyi bagiye batandukanye baguzwe n'ikipe kandi baguze ku mafaranga ari hejuru kabisa, ku buryo nta indi kipe yo mu Rwanda yapfa kubigondera. Akavuga ko bamwe bakavuga ko ari ukubahisha ikipe ya Azam, kuko nk'ikipe bazahura muri faze ya mbere mu gushaka itike yerekeza mu matsinda y'igikombe cya Africa CAF Champions League, kubera ko bari gukina Tanzania. Bamwe baravugaga bati yanze kwerekana, kuko igitangazamakuru cya Azam aricyo cyari kirimo kirafata amashusho, ariko ngeyo ntabwo nyifata nk'impamvu, kuko ikipe ya APR ifite match ikomeye cyane kwa gatandatu izakinamo n'ikipe ya APR, kandi rani match ikomeye, ni match y'igikombe. Ndakeka Azam yashatse ayo mashusho ntabwo yayabura kabisa. Rero sinzi impamvu umutoza akomeza kugenda ahisha abakinyi bereka bari ko tubyita, kuko nk'uyu mukinyi Arius Wane, uyu mudefenseur baguze uyu mukinyi Arius Wane umunyasenegal yabaye umudefenseur w'umwaka muri championnat ya Senegal. Nge simbona impamvu rwose umutoza atajya mukoresha, kuko ajya avuga ko aba bakinyi bose atajya akoresha harimo nk'uyu nguyu Arius Wane, uyu mudefenseur bavuga ko ataragera kuri ritme umutoza abashakaho, cyangwa se urugero abashakaho. Ibyo ngibyo byo mwagiye mubyumva ahantu hagiye hatandukanye. Ahubwo reka tuvuge kuri uyu mukino uzabahuza n'ikipe ya Police. Ni umukino uzaba ku isaha 9 kabisa kuwa gatandatu ku itariki 10 z'ukwa 8 2024. Ni umukino bazaba hatena igikombe cya Super Coupe, igikombe kiruta ibindi byose hano mu Rwanda. Ni igikombe gitegurwa na Ferwafa, ishiramwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda kabisa, mwese murabizi. Ni umukino rero uzaba ukomeye. Ikipe ya Police yari yubatse ndetse na APR nayo yari yubatse, aho ikipe ya Police ubu ngubu tuvugana nayo yatangiye imyitozo nyuma yo kuva mu gihugu cya Tanzania, aho yagiye ikorera pre-season igenda ikina n'amakipe akomeye kandi agiye atandukanye. Bakinye n'ikipe ya Sport Villa, murabizi ikipe nayo yari muri Sekafa Kagame Cup, ndetse iri kumwe n'ikipe ya APR mu itsinda rimwe. Baranakinye birangira ari igitego 1-1. Rero uyu mukino ni umukino uzaba ukomeye kabisa. Nshishikariza abafana baba makipe yombi kuzagira ku kibuga rwose mukirebera abanyamahanga. Ndakeka ahangaho ashobora kuzayakoresha. Tukivuga kuri uyu mukino, ikipe ya APR yo izatangira imyitozo ku munsi w'ejo kuwa kabiri, aho umutoza noneho azajya akoresha ahanini abanyamahanga. Abafana ba APR muzagere rwose ari ku Kirenga Stadium hariya, rwose muzarebe ukuntu imyitozo imeze kabisa. Bivuga ko umutoza azajya agerageza gukoresha abanyamahanga cyane kugira ngo agerageza zamure izo karite z'abakinyi biwe, kuko yavuze ko karite zabo physique irikiri hasi cyane.
rero umutoza afite randevu yo kugira ngo azamure kugira ngo bazifashishwe ku mukino wa polisi, noneho ku buryo ku mukino wazamu ikipe izaba yatangiye kugenda imenyerana gake gake. Rero imyitozo ya APR ukuntu iteye, wera kwa kabiri kabisa imyitozo iratangira hariya rwose ku musozi wa Shyorongi. Ni imyitozo irabikomeye cyane kuko bazajya bakora kabiri ku munsi, kuko kugira ngo abo bakinyi fizike yabizamuke kandi n'abandi bakinyi basanzwe bakomeze bahagaze neza muri fizike. Iyi kipe ya APR yagiye kugura abanyamahanga izi ko irimo irategura imikino nyafurika ya CAF Champions League, ndetse irimo irategura no kuzitwara neza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Reka mve Ishyorongi manuke rwose nerekeze hariya mu Nzove. Ikipe ya Rayon Sports yatangaje ko ifitanye umukino wa gishuti ku itariki 10, azaba ari kuwa gatatu ku isaha 9 zuzuye kabisa hariya kuri stade ya Huye. Ifite umukino wa gishuti n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni amakipe agiye atandukanye rwose yagiye yubaka, n'ikipe ya Rayon Sports nayo mwagiye mubona ukuntu yagiye yubaka nyuma yo kuzana umutoza w'umunya-Brazil rwose wanayigejeje mu matsinda muri 2018 rwose murabyibuka neza. Robertinho rero yagiye atangaza byinshi nyuma y'imikino bakinye ya pre-season ndetse n'umukino wo ku munsi w'igikundiro wabaye kwa gatandatu, ikipe ya Azam yabatsindaga igitego kimwe ku busa kabisa. Umutoza yagiye atangaza byinshi avuga ko akeneye umwataka, ariko hari abakinyi batatu bashya Rayon Sports yari yaguze. Ntekereza ko umutoza atari yakabagerageje mu myitozo kuko baje imikino yose ya pre-season yararangiye, hasigaye umukino umwe bafitanye n'ikipe ya Azam. Muri abo bakinyi batatu harimo Youssou Diagne w'umunyasenegal, ni myugariro kabisa, ni umunyasenegal yaravuye mu gihugu cya Senegal. Hakazamo Fari Nyanye. Uyu Fari Nyanye rero ni rutayizamu kabisa, murabizi ko ikipe ya Rayon Sports rutayizamu ni umwe mu bakinyi bakenye cyane, ni umwe mu bakinyi ikipe ya Rayon Sports ihora irwana nabo, kandi Rayon Sports irakubwira iti kurangiza season tudafite umwe muri ba rutayizamu batatu beza muri shampiyona y'u Rwanda, iyo ntabwo yaba ari Rayon. Hari undi rutayizamu w'umunya Senegal bari bazanye witwa Inga Ndaungu. Uyu Inga Ndaungu rero nawe ni umunya Senegal, akaba ari umunya Senegal, nawe akaba yaraje kugeragezwa mu ikipe ya Rayon Sports byakunda, ndetse umutoza Robertinho yabashima rwose akabashyira muri ikipe ya Rayon Sports bagasinya amasezerano. Reka tuvuge gatoya kuri iyi match izabahuza n'ikipe ya Mukura. Ikipe ya Mukura nayo ni ikipe yagiye yiyubaka kuko nayo yagiye igura abanyamahanga bagiye batandukanye. Iyi kipe ya Mukura yaguze umunyamahanga bita Abdul Jalil. Uyu Abdul Jalil afite imyaka 24, ni umudefenseri w'umunyagana, akaba yarasinye imyaka 2 mu ikipe ya Mukura avuye mu gihugu cy'iwabo muri Ghana, aho yakiniraga ikipe yitwa Ghana Dreams FC. Uyu Abdul Jalil kabisa yasinye imyaka 2 mu ikipe ya Mukura. Ni umukinnyi ukiri mutoya kabisa, wenda atari byende by'abakinnyi ashobora kuba yaragiye akata imyaka, ariko uko umubona aracyari mutoya, mbese aracyafite physically mbega ahagaze neza kabisa. Rwose aya makipe yo mu Rwanda yagiye yubaka neza. So gusa kuko ikipe ya Mukura yaguze uwitwa Jordan Nzau. Uyu Jordan Nzau ni umukinnyi ukinya hagati, akomoka muri Congo. Yamukuye mu ikipe yamukuye muri Etincelle, akaba yarasinye ikipe ya Mukura imyaka 2. Uyu mukinnyi rero nawe ni umukinnyi ukina hagati kabisa, azajya afasha ikipe ya Mukura kabisa mu kibuga hagati kugira ngo ajye yoreza imipira imbere. So gusa baguze ikipe ya Mukura yaguze umukinnyi witwa Fred Niyonizera kabisa, nawe akina hagati, yasinye kugeza muri 2007. Ni umurundi kabisa, akaba yaravuye mu ikipe ya Vitaro FC, ni imwe mu makipe akomeye kandi ajya atwara ibikombe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Rero iyi kipe ya Mukura nayo yagiye ikora pre-season kuko ejo bundi bakinye n'ikipe ya Vision, ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri hano mu Rwanda. Bayitsinze ibitego 3 ku busa. Ni igitego cya mbere cyatsinzwe na Niyonzima Fred, icya kabiri gitsindwa na Sunzu Bonel, icya gatatu gitsindwa na Irumva Justin no Mupeti bamaje gusinyisha ejo bundi kabisa. Ni ikipe ya Mukura nayo ikomeye cyane, ni ikipe izabitanga akazi kabisa. Ugiye kureba ukuntu ihagaze n'abakinnyi yagiye igura, ntabwo bye bimenyerewe hano mu Rwanda kabisa. Rwose nayo yihagazeho cyane muri iyi shampiyona. Reka tuvuge ko iyi